马可福音12章1mo iwaho boemito eposa o Yesu ho popatsuhivi o botungon. Isia inza pantomo chihichicho mo to ho moyai amzuyu. Moyai puho hekuyung vi o ahukukuyungushi. Meifeongo to taijoshi ho moyai oyonas mas putsuemi. Meats uto tatakano maivong. Atabe isi chu pa uwahneni to deaezoi iachi yuyafoho chovn. Chu hotov oha to amzuyu. Isi skuna o soskuskunu ho to deaezoi ho enia na ntesi tanua. O deaezoi isi tiupchikza o soskuskunu tius na ho pa sasaya maine. O tauke to ezoyu isi vaskuna omo chihichi soskuskunu. Ihe etokua o fungusi avinano aokoe ia. Isi vahaskuna to tauke omo chihichi soskuskunu. Ihe chu opchoza totiskichi ti aosna omo enebio chicho. Panto ihe tutva. Panto ihe opchoza o tauke iochucho isi songohazachi oko omon a nongacho. Atabeia skunaho pa uhto deaezoi. Ein chano koyusi atehea tau te ein va e okou. At ingi o deaezoi michu yutasvutu ho ya incha. E choweni tenala tiuskito tauke mate topchoza. Atatotsue no tanua e zoezoeusi. Ihe chu titputa oko hochu opchoza. Toyafneni to amzu o niafeangosi. Isi chu tuozosi to Yesu maichach o tena beis uvnu e tauke. Atesiah tau te usaho pot papayo a e deaezoi. Ezohneni no motsmo e amzuusi. O a ohmulai no ahta engha ese isoeni. Onia chachihachi fatu tola demoya yemo. Isi chu teai atuhcha totungutsa. Zo pipis aos na to noe ochana eni. Hote to ai titam choto haamtas a tauno navu. Maicha ihe chohivito masosoehti to yutaya e isi engha to Yesu chi epo usa isi mituhchi ho koicha. Ihe chu uchiatut puta o Yesu at inghi ihe smoewa o botungon moezuchu mongoito icho. 13. Pio chicho farisai hoi o wahng to Herode to mo noas kuna ho baito to Yesu. Ako evano I mito e esi ho tipun kano akuzukuzoa. Ihe miusni o Yesu hoya inza. Sensei, imza chohivi dako o emzo chicho. O alako yumzina la tak totoheng vatacho. Eza o alako buhmino sapchitacho. Chonino meot uchu ho po pa chohivineni na eto hamo. Tekon ayus vuta mi hochi mofino tumuhnoa to kaisa chi hon tene loma tenana chuv hoto horichuto tetonana ahuyu tuafo. Isi soyu utato Yesu o kuichi hekoyu chu yainza mainchi mu ach o ucha kuzkuzao mayonomo chonichi peisu te oaiti. Ihe fitomo chonichi peisu tuochosito Yesu. Zo huongka ho onkono sia emo yonta peisu. Ihe yutinga aongko to kaisa. Encha to Yesu. Ateno faini to kaisa na machuchuma to kaisa. Faini to hamo na machuchuma to hamo. Ihe tadui e esi aumta na nayamzeni. 18. Piojimo te tama uzonos muevo veichi zo satukai mo bibimito Yesu. Ihe ainza sensei.
伊是白anyと法律とモーセアとほち唔做伊诶么只是ぬびな唔中有搞过o ohaisasi tesi ahtau te pechingiha e ahngsiho seotawineni o ohaivasi musola ea pituci nanatot ohaisa mevjong o ohaiva ukachi okoshi tsumchoi pechingiha to ohaisasi maizomchoi ukachi okoshi miototiski o ivahoshi ohaisa ho pechingiha omo pituci nanatot ohaisa musola atsuhu himhovjong to mamespingi atsuhu ukauko hochumchoi ataveitu maizomchoi o mamespingi itso maizats o no hiesi no smoevove tena atsuhu minomchoi ho smoevove zo siana tena himovjong ta mamespingitan maiza emo pituci nanatot ohaisa muso la atsuhu himovjong ta mamespingi isiut ingato Yesu o amimu mio mo mainenu maiza o aimu asansana o seiso eza o aimu tsohivina tonu tohamu hotenai mino mchoi hosmoevovei etzou hotenatsu smoevovei te totiskito tensine pepe o anateu patotovjong eusnano aausnano smoevovei na mitsumchoi chichou o amulano ahtaengha o posuto mose chi sit posi o ehohamvano yunzou chi tsutsumu oshi miusnito hamo o mose hoyainza nao zo hamoto Abraham hamoto Isaku hamoto Yakovu nae ausnasi isiainza zo hamotamo eansouji zou o hamo o asa hamono mitum choiji zou mimu asansano mapeu ospa panto chihichi lema chohio seiso isi tali o hiahe yupa bukotsu isi na ta o Yesu hoisi yutinga o zou satukai chu smatsmu uto Yesu ho tuochosu tomo chonji hioa to ayumona to Yesu ta zo nenuna sotva esasi yutinga to Yesu ahoisi Israelu teko temalu o noyocha o hamoto mochochihi teko la achuchahana tohungu yuausna goyu tonu ho himngong hito noyocha to hamosu emo toweso teko la ngohiana ehuehungusu mais ahola ngohzae iachi ukachi mochmochi esvuta chinte meoishi hetane o lema chohio seiso isi miusni o Yesu hoyainza sensei mioem zocho esu aulu maito esu mocho chihi o hamo tapeo ha o hamo ukanachi mochmoshi aimhana tohungu koyu tonu ho himngong hito hamo eaza ngohiana ehuehungu mais ahola ngohia eiachi naeni mo tosa ohe tomo eonto ayumona oyona sutuchi isi hmoi ho faeni to hamochi sutta ho ito mochmochi sutta isi hongato Yesu homo na no toutus o hiasi yutingi so miusini hoyainza wanamiko nomchovhito puhpungeto hamo ahoine mio ukanachila smechu ho miusnuto Yesu ho tungongoveo tuochosu sansu nemoyonto seiteng o Yesu ho mo machohio mo soni o isi tua fachie mainchi laheat o yainza to lema chohio seiso zo muntu chato tavite o Kristo o tavite ho o sila pot wano seirei o si yainza to noe o cha teko yusu muta vonau totea ho tauchu pa peteo zuta angosu o hang isi ya chiaya inza to tavite noe o cha
毎日te aats oya insa zo mun tự cha to Davide o Kiristo. Lahe toiho nga nga tadui to potungonu o hia eis wuswutu to Yesu. Sansepa ne isi seorgano popa tsohivi isi ainsa la etngova o dema tsohio seiso. La kaibu sự to isu no tatsuvo iho eu chochoyu to chaifi. Kaibu eon to da toiho nga oyo na ho noa miusni ho tuayo keo iho pohkui. Maezo kaibu yusuhu tomo afna sochi sa hito kaito. Sutumua vanu to la eho uea bobon. Lahe eha va o ezo tomo tuv chonguchi mamespingi tatsu pehito to tomu ho moeng ho tomo tatsuvo ichi inoli. Elahe hioa atena to te dio no somei sachi patavove. Susui mo yusuhu to sapeisu to seiteng o Yesu. Aitina lahe hia to sono peisu to sapeisu. Ene piochi mo yu pasuchi chou mo to so tomo man ichi peisu. Atavei esmi omo ti chiachi mo tuvchongchi mamespingi. To seni omo yusochi okono peisu no to mais ahochi chonchi meoino peisu. Isichu heoho ato Yesu otesi. Miusni hoya inza te uenoa umta eisu tamu. Eisi to seni ta ti chiachi mamespingi. Mo man ihe ta ihe to seni to motsmo. E motsmo motso e seu to ang osu to yupasu he ho tuyafa. Atingi e mamespingieni michuana na o na no avzovzo. Atingi isi atsuha suteni e ntosin a ditha no olunsobasi.